Nongeye guha ikaze ku YouTube channel aho uherereye hose wumve yuko tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu mwanya rero rwose bigiye imusozi birababaje ndetse biteye n'agahinda, nibyo abantu benshi batateganya bavuga ngo ntabwo byashoboka ku buryo ibi ngibi bikimara kuba. Amafoto arimo agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi babanje kugenda babihakana bavuga ngo rwose uyu mukobwa ntabwo ibi ngibi ari we wabikora. Wakibaza rero bigenze gute? Nk'uko mubizi rero uyu ni umukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yamamara nka Dorcas ariko ubundi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Kamikazi Dorcas. Uyu ni umukobwa rero ukunze rwose gukora udushya hirya no hino, cyane cyane mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Usibye yuko indirimbo zose yagiye akora nta n'imwe yari bwasohore ku giti cyiwe, ahubwo zose yagiye azisohorana na mukuru wiwe Ishimwe Vestine uherutse gusezerana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ni ibintu mwabonye rwose, ni ubukwe bwabaye bwiza, ni ibirori byari biryoheye amaso muri makeya. Gusa uyu mwanya rwose uno Vestine ibi ngibi bibaye, abantu benshi bakomeje kugenda babishidikanyaho. Wakibaza rero ni ibiki bibaye hano ngaha muri gospel by'uyu mukobwa wacu, bigenze gute? Reka bari byo nkubwira. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel ya Rwandan Future, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa wacu rero ni umukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mwanya akaba afashwe arimo asomana n'umusore, ibintu bitari byitezwe habe na gatoya, benshi ku buryo batari babyiyumvisha uburyo rwose uyu mukobwa yararimo asomana n'uyu musore. Wakibaza uyu musore ni muntu ki, akora iki, yahuriye n'uyu mukobwa wacu Dorcas? Uyu musore rero ni umuproducer usanzwe ubakorera indirimbo zabo za buri munsi, yari akunze gushyira hanze we na Dorcas na Vestine. Uyu musore ne wari usanzwe uzibakorera. Uyu musore rero ubwo yari akimara gufatwa, iyi foto yafashwe mu buryo bw'ibanga arimo asomana n'uyu mukobwa wacu Dorcas. Abantu benshi bamwe na bamwe bagiye batandukanye ntabwo babitinzeho kubera yuko n'ubundi ni ibintu byari bimaze iminsi myinshi bigenda bivugwa yuko uno mukobwa Dorcas ashobora kuba ari mu rukundo n'uyu musore, ariko byari bitarashyirwaho akadomo. Gusa ubwo aya mafoto yari akimara kujya hanze, abantu benshi rwose noneho ntabwo bongeye kubihakana. Ubwo ibi ngibi byari bikimara kuba, uyu Murindahabi Irene nawe ni ibintu byamutunguye cyane, abura icyo abivugaho, noneho biramurenga cyane rwose ku rwego rwo hejuru, avuga ngo ibi ngibi nanjye ntacyo nabivugaho, kuko nimba uyu mukobwa Dorcas yaba ari mu rukundo n'uyu muproducer ntabwo mbizi, ariko reka dutegereze iminsi iri imbere niyo izagenda ibisobanura, tugenda tumenya nimba koko aba bombi baba bari mu rukundo nk'uko biba bigenda bivugwa hirya no hino. Ibihe byabo bazagenda bagirana, uko tuzagenda tubibona nibyo bizabasobanura, tugasobanukirwa koko nimba neza uyu Dorcas ndetse n'uyu muproducer bari mu rukundo, kandi ibihe byiza byabo nimba koko baba bari mu rukundo. Icyo uyu Murindahabi Irene yabivuzeho, nimba baba bari mu rukundo, Murindahabi Irene yagize ati byaba ari ibintu byiza. Icyo nabifuriza ni uko urukundo rwabo rwakomeza rukaba urukundo rw'umugisha, Imana ikarushyigikira, nawe tukareba nimba yatera ikirenge mu cya mukuru wiwe Vestine nawe agakora ubukwe nk'uko mukuru wiwe
aherutse kubukora rwose akuruza hirya no hino imbuga nkoranyambaga. Gusa icyo uyu Murindahabi Irene nabwo yavuze ni uko ubukwe bw'uyu mukobwa bwuhi butaba mu buryo bw'ibanga, kubera yuko inkuru y'urukundo rwiwe yaba yamaze kujya hanze hakiri kare, byamaze kumenyekana kandi bikamenywa n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bigarukwaho, abantu benshi babiteraho komenti bw'amafoto yagendaga acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bibaza iby'uyu Dorcas we biri buze kugenda bite, biri buze kumera bite. Ese koko we urabona iyi couple y'uyu mukobwa wacu Dorcas wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo guhiramya no guhimbaza Imana, iyi couple yabo yaba imeze gute? N'uyu muproducer, reka rero ibi ngibi tubihange amaso turebe uburyo biri buze kugenda. Mbere na mbere reka tubanze tugaruke kuri uyu mukobwa ubundi turebere hamwe uyu mukobwa ni muntu ki. Ese koko ubusanzwe nk'uko umukuru wiwe yari amaze iminsi akoze ubukwe agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ibyo uyu mukobwa we biri buze kugenda biti? Usige igitekerezo cyawe unakande like kuri iyi video ndetse kugira ngo ikomeze ikomantingwe cyane ku bantu benshi. Ciao ciao.